Kajing Pynïasoh jong Ngut ki MLA na Seng Partai People's Democratic Front PDF ubak bantai doling do na mau kenro pa ubak Gavin William na sora barka sarkar kabalayalam da Seng National People's Party NPP kalapau partai hakapo bagi Seng Partai kidangnya bun kamban bin kreat na kabentaka Elekshon kaban salong Sohïong hakashipo tarik ujamang habakali shipang kaniye na ubak bantai doling do ba ubak Gavin William kila kentat banyak kran shikla patai kubor. Shushu katalong NPP kalapin tikena begini ki Ngut kinongelam kinsa Pynïasoh baka Seng NPP hagi kandidat sengi Hashuwa ka Elekshon jong Sohïong constituency baya katarik on sepentikena. Katalong na ka NPP kalapin tipru baki babuan kinongelam rangba jong Seng PDF kila dat ban Pynïasoh sya ka Seng NPP naduk mencem senam. Dakaba ben rabru bamasin senrop kini Ngut ki MLA baka soka jela kinongelam badang sa jong ka PDF ru pensebut lang nadien. Ladaki Ngut ki MLA jong ka PDF kin Pynïasoh baka NPP kasyuki kabanan hakaliang ukon at sangma hapo ka jingalam ka Seng NPP kin kiyo siya ka apupra na ka apon rio.